Mijiet laqgħu biħġarhom lill-vjolinist u surmast tal-orkestra ta' fama mondjali Andre Rieu. Meta qatta nofstanhar idur mal-Belt Valletta waqt żjara ta' 24 siegħa f'Malta. L-għan ta' din iż-żjara qasira kien li apparti li jara s-sbuħija ta' pajjiżna, ħabbar id-dati tal-kunċerti li se jkun qed jagħti f'Malta fl-ewwel 3 ta' Settembru tas-sena d-dieħla. First impression, it was overwhelming. It was so nice that all the people were waiting so long for us to come to Malta. And finally, we could decide after a long time that finally we are here and we can announce to come to Malta and play concerts. I'm really very happy that I'm here. This is such a marvelous place. The buildings are fantastic. The weather is good and the people are nice. So that's why we travel the world. Mal-wasla tiegħu fl-ajruport mal-midja huwa qal li jinsab grat li jinsab f'pajjiżna. Qal li ħaggost bit-temp sabiħ li laqgħu fil-waqt li spjega x'wieħed jista' jistenna mill-kunċerti tiegħu. Spjega kif kemm il-darba ltaqa' ma' Maltin madwar id-dinja jistaqsuh meta se jkun qed iżżur lil pajjiżna fejn kien għalhekk li ddeċieda jiġi. We never were in Malta. So I said to my people, because you know why? Because everywhere where we play, people come to me and said, I'm from Malta. When do you come to Malta? So there I am. Intant fost il-mijiet li kien hemm jimxu ma' Rieu waqt iż-żjara tiegħu spikka ċkejken Thomas Katkuti li flimkien ma' ommu u jitfit ma' Rieu mexa imħaddan miegħu. Ma' News Thomas u ommu Nikola qalu li propju llum kien eluq snin Thomas li għala 11-il sena. Qalu li jinsabu grati li għat-tieni darba kellhom ix-xorti li jiltaqgħu miegħu propju f'pajjiżna. I'm very excited to meet him. Yes, I really enjoyed it being here in Malta. Thomas irrakkuntalna li kien fl-2019 meta ltaqa' ma' Rieu għall-ewwel darba u kien ħar it-tratt miegħu. Issa waqt iż-żjara tiegħu f'Malta rnexxielu jikseb il-firma ta' Rieu. Flimkien ma' ommu spjegalna kif ilu s-sena jitgħallem il-vjolin. U bil-bissima mill-isbaħ fuq fommu qalilna li fil-waqt li jħobb ħafna lil Rieu l-għan tiegħu li jisma' lill-orkestra. I met him before in Maastricht in 2019 before COVID. Yes, I like his music and I like his orchestra and I play the violin. Intant il-mixja ta' Rieu mal-Belt waslitu biex jieqaf jixtri ġelat mill-qalba tal-Belt, jitkellem ma' segwaċi tiegħu, jieħu ritratti u anke jilqa' rigali fosthom salib bit-8 ponot li qal li jaf jilbsu waqt il-kunċerti tiegħu f'Malta.